Zinganza wethu sizosikhulu samabhinqa. Nganza wethu umuntu akalithatha ithuba lapha sibonile lapha sifikele nakithi indaba lapha sokudlula emhlabeni kwensika ekhaya umama kaThibeli lapha kwaMpungose ekhaya kwaMpungose lapha koKhuzani. Nami ngithi njengabantu esewakhulu ezweni esewakhulu la indimeni yomaskandi nase nabaqavile nase beduma umhlaba wonke. Nami njenge VIP kazolonke abanye bathi umbhuquzi kazolonke ngithi angilithathele lethuba lokuthi sibonge emsoneni sithi akwehlanga lungehliyo lapha ekhaya kwaMpungose koThibeli koMpungose koKhuzani. Sithi sengathi umama engalala ngokuthula umphefumulo kaMama wentibani lapha sengathi ungalala ngokuthula amukeleke emazulwini. Siyazi ke ukuthi uma ekhaya sekwehlifu elimnyama kangaka kumele ukuthi sonke sibabaze ukuthi yini kanti ukufa kwagadla kwaphindelela ekhaya koMpungose. Sithi sengathi uNkulunkulu inganza kwethu enganibopha nje ngebhande likamoya engcwele kwehlanga lungehliyo inganza kwethu niduduzeke nonke umndeni wakaMpungose. Ngithi nakuwena Khuzani mfo kaMpungose, nakuwena Thibeli nabangani nezihlobo zonke ngithi uNkulunkulu akanibophe ngebhande likamoya engcwele niduduzeka akwehlanga lungehliyo. Nathi lapha kwisizwe samabhinqa silahlekelwe mangabe kulahlekelwe silahlekelwe umama welinye isosha elikhona la igidangoma futhi eselimkantshibomvu negidangoma elisematheni emabhinceni elithandwa ngamabhinqa umama wentibani. So ke umuntu kubalekile ukuthi sibe ngabantu siyawazi ukuthi uma singabantu uma kwehle isimo sikanje kumele sikhale sibabaze sithi rest in peace mama kaThibeli. Sengathi uNkulunkulu angakwemukela nezidalwa zasekhaya koMpungose ezidalwa zasekhaya kubo kwamako Thibeli zimamukela umama kaThibeli akwehlanga longehliyo. Siyabonga nilale ngenxeba mndeni wakaMpungose, siyathokoza.